Kubor nakaslem jong unongsan hima. Haka arpau tarik unai wing, arajar arpau hadin henry benai tam, maka sinong mau panlur West Khasi Hills, kalakang kerdep ya jaka jongok kai. Ka mau panlur Integrative Village Cooperative Society ringkat kitrai jaka ki VDP Asha Aganwadi baka sinong. Kalayo wan pli biang ya kate ke jaka jongok kai, haringkat ke jingbut iki kendon jong ka sarkar. Kajing play kate ke jaka jongok kai ke longru hadin baka sinong kalayo jingbit na ka office u Deputy Commissioner ke West Khasi Hills. Tinga day u sekretari jongka komiti kebiadai batka manajemen jongka neka turis spot hangne po mo penlur mengadai u boli roy lengkoi ti komisi benta hakani kesengi ba nadu baka sarkar kalak hangdam ya kanika ya ki jaka ki budai ki turis spot la kumba nru nyu benai te kejingyo jengkot hangne hapo sinong kalak hiar arsut te kumta nakaliang ka jongi ke komiti ngila yo ya ka permission pat ya kejingta na ki board district na ka office du deputy commissioner nong son bat nadu mta kasingi arpo tri ngila yarai ban plibiang ya kaneka terus pot hangne hapo mo penur te kumjuro nakaliang jonggene ka komiti rengkat bat kasinong brokoi ngi lamaham ting bat ngida yai perking ting wat lang ida la pliru ia kaneka terus pot ba kinongwan kai kide benbut iki kendon jong kejeng peniat jong kaneka komiti bat kumjuro kide benbut ya kata ka protokol COVID-19 bat ka SOP bala aida ka sarkar bat ba baru ba kimdai ban berat plastik pathar bilor pathar haki jaka badai jongka turis spot bat haki rut surok bat kamtam mumdai ban thangding patharia kiniki klau bat kilum kiwa hangne pochnong.